Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya Mizoram Chanchinthar lu champha missionary day chu vein hian ko shanten ursun takin an hmang Chief Minister Pulal Doma Hova Mizoram State Policy Coordination Committee to khom chuan hand holding pilot phase atana thopui tur progress partner chukumin February ni somnia thanfel man ni se anti Prime Minister Narendra Modi chu sarkarin scheme siamte za ti hlotlin atulati President Rupati Murmui chuan Nimin Khan Rampona Khusa India mi somni pasiri te hna Pravasi Bharatiya Saman chormuina ahlan Mizoram Chanchinthar lu champha missionary day chu voinhian ko shanten ursun takinan manga Baptist Church of Mizoram chuan Mizoram Chanchinthar lu dan mingo nungti documentary film an siam chuni zan khan munthum Aizawl Vanapa Hall BCM Hall lungleile CYLA Hall longtaya arola tang zarani a tang zarna hian to chung ko shna train culture big te po in ruat ani heti rol hian BCMB ka ko shami puinol puitan ni zana tang khan missionary day pual program manani a tukina BCM headquarters complex serkona hunman anile boka he huna hian chief minister administrative secretary PCI le divisional officer Southern Division Salvation Army atangin thuchang thlakani a Presbyterian Zaipo le Salvation Army brass band 10 hun an mang pokani Reverend Dr. RLB le General Secretary BCM thena atangin thuchang thlakani a hunman zwa pubuang le sapu pasul nu te en theitura phochu ani BCM bot sain chunama in khom ursun tak mangin to chung ko shantin ten roi train missionary day hi lomani dona zanama in khom bana za khoma pathian fakani bokang Presbyterian ko shan chun Presbyterian ko shan din tan nia mangin voin le zanama ko shantin te ramchan dan angin hunan mangdon ani Chief Minister Pulal Doma Hova Mizoram State Policy Coordination Committee CM Conference Hall khom chuan hand holding pilot phase atana thopui tur Progress partner chu kumin February somnia thanfel man ni se anti pilot phase atana thopui tur Progress partner thankonga detail project report nei tel zela tula wangin huna du de ti thutkhoma hian talan ani a CM special package manga pek chwa turza chu thutkhom hin ti punga ati felnan hun tlem alanga ya wangin line department chu February ni somni ma a an le kha te planning department a thelu fel turin anti ani pilot phase atana dina hun hi khartoni a dilna lu to zinga hnol ni lo ho zong chu face lo omle tura tana rin zui thei turin land department ten da tha a thutkhoma hian land department changtu minister tele Mizoram State Policy Coordination Committee member te antel ani All Mizoram Village Council Association MVCA in Village Council Tram potoi chungchanga High Court a sarkaran khine chu thotani lo omtur January sompathuma hian High Court in angai tu don MVCA President Pukilongai Zolachon Akasvani correspondent on the Changin VC Tram potoi chungchanga sarkaran khine chu kumina High Court hontani thotani lo omtura hian ngai to ngalani donati a in boss ngai ta in boss thathule an association member Mizoram chunga VC member te po sarkar khing tura anilung ro thathu Akasvani ashil ani Mizoram sarkar in VC Tram apo toina gawati High Court kan khinna chu karle January ni sombathum sangni somdile panga hian High Court a soitran hal tur ani a tianchuan tuna hian High Court point soi thei na turin aron list to a tichuan hem chungchanga hian Mizoram VC zongjong te kan tang rual tha in Mizo upaten koikom thin angani antiang hian kan rual thapa tuma han ngionggerle ado dal zong han che kan omlowa chawang chuan he VC Tram po toina chungchang High Court kan khinna turai chuan lungrual takin ke kan pen tlang zani ti Zoram mi pui khiata kan soidu ni e Puantongin MVCA in Gauti High Court Aizawl bench anikum December ni roka sarkar khina thuan thelu chu sarkar atanga VC Tram potona order ma sajok nikum November ni somnia chuak khina turani a sarkar in order dang atuk November ni somni pakhata ti chu in order ma salu lana wangim khin thei anilova order ma sa khina tur chu hnuk dokin order nu zok khinna tuna an ngai to tur hi an thelu le ani rang taka ngai to deal ma se ko chon kum sa ni somni panga High Court hon hun January som pathum emoni som polia ngai to turin thulo da to ani Village Council Tram kalai ti toini thu hi local administration department chuam thu semin kumin February ni som pako atop don thuan lo puang to a sarkar in financial year tharlo om tura in than haw tak tak pali om tur ti jang khana tur le sumren chamadu wangim Village Council Tram kalai chu tharukin apotoi ti LED minister pusilo soibonga chon lo soito ani Siha District Court building thar chu Gauti High Court
Chief Justice Vijay Bisnoy nimin khan hong Chief Justice chuan building thar chu arwang am le engkim ma felina tha ti soya building thatak si ha district in anei thei chu lo momati thu soin thanem ngai taka enko zui zel turina sa a dignen ro arel na mun ni ti tho turin thei top chu zel turina fui bok ani district court building si ha hi centrally sponsored scheme ni in cheng vai bet som presenga sakani a building len zong hi square meter sangli zathum somko panga ani Land Revenue and Settlement Minister Pubilal Chanjawa chuan ram te ele fel fai taka sin chi na kalpui konga mi puin Revenue Department laka base in sang takan nei chu ti hlotina poimu ati nimin a hawa Land Revenue and Settlement Department in an tho thlile na hun an manna Revenue Minister chuan he thui soin department thok tu kal khom te chu sul fel fai le enton tlak nei tura inzir peile intuition reng pe mi ni turin cha a Minister chuan District Collector Office te Settlement Office te chu in Aizawl kalkop chhozel tur ani thu soin mi puita na rong bolna an kalpui pelama chiala khom na poimo tak an nei chu ngai poimo turina cha a department thom changklun zel nan champhai district pisa sang tur cheng vaibel chile no samuk pariat le mami district pisa sang tur cheng vaibel chile no som nga chu saski noya mu ani to thu minister chuan asoi bok ani Transport Minister pu vanal hluna chu Kaziranga Assama Second Inland Waterway Development Council thutkhoma tela Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma le Union Minister of Ports Shipping and Waterways pu Sarbadana Sanuwal ten he hun hi an kai shruai ani he hun a hen Transport Minister pu vanal hluna chuan thu soin Mizoram chutlang ram ani awanga mishing phurle bongra phurlu lama harsana an to thin thu ta langa Inland Water Transport changklung tak mangin heng harsana te hi thui tak sut kian ani thei tur thu soya puwala hana chu Mizorama luilian Inland Waterway kalpui theina tamlo ma se aum chhun te tangkai taka manani chuan in kalpona konga harsana le zinmi te phurit engemaw chen chhok jang khai ni tur thu soi ani Minister chu Mizorama Inland Waterway Development noya malak ani chuan aram leilung mi te hlok puina tura ro mana siam ngai poimo ni se adu thu soya Inland Water Transport subject hi Transport Department ko ta kum sang ni som pakwa khan ta atan chaw ani thu ta langin COVID-19 awangin malak na chu engemaw chen ti khotlai ma serem chanda nangangin bozui reng ani thu soya tuirial dam chungchang ta langin mishing le bungrua phurnan le second IWDC meeting in ti ma son le ti changkun na tum River Cruise Tourism kalpui thena mun poimo tak ani thu a soibok ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl tanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in ate chiar thelenga thlak theda ani voin chanuda ni le chan vea Chanchinthar hi puan le ani ang Prime Minister Narendra Modi chan sarkarin scheme siamte za ti hlotina tul thu soi sumdong shir hlo tak nikhil kamatena komna he thui sen pomodi chuan Viksit Bharat ma thirta langin sarkar scheme te chadong tu te hena za thleng sela hi khotlang ro ralna dikle sakho zelena nen poa in zomaniati a pomodi chan kumsani somli pasari mangein tui in thierna le kolphetha lama harsana te chin fela du thu asoibok ani पहले और दूसरे टर्म में मैं बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता तीसरे टर्म में मेरी सोच का दायरा बदल चुका है मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब की भाषण नहीं है जी टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए बिजली 100% होनी चाहिए नल से जल 100% हो जाना चाहिए सामान्य मानवी को 100% डिलीवरी होनी चाहिए President Rupati Mizo Nimin Khan Rampona Khosa India mi somni pasari tenena pravasi Bharatiya Saman choi moina asem thusen President Mizo Rampona Khosa India mi teson khovel mo India ni ne diktak an pholang ani ti a Rampona Khosa India mi te kongtin renga din mun sang tak hawa anom chu rope ti thusen dam dole technology le matepo din mun thataka an omani ati nimna in khoma hian Union Minister te Dr. Chanchinthar Joel Oram Dharmendra Pradhan Odisha Governor Haribabu Kamambati Odisha Chief Minister Mohan Charan Maji le mi poimote antel ani Union Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel chuan ramsang atangin Hindi tongzir an pungzelati nimena New Delhi Vishwa Hindi Divas samhan puina he thui sein Union Minister chuan Hindi chu tong chikhat mai nilovin ramin pum khatna siam tu ni ti a sarkar thupoimo thedar konga Hindi chu tangkai taka man ani atibok
Chanchinthar cherti topna na tlang pui Mizoram Chanchin thalo lu champha missionary day chu voin hian ko shanten ursun takin an mang Chief Minister Pil Domahova Mizoram State Policy Coordination Committee to come chuan hand holding pilot phase atana thopui tur progress partner chukumin February ni somnia than felman ni se anti Prime Minister Narendra Modi chuan sarkarin scheme siamte za ti hlot na tu thu soi President Rupatin Murmu chuan Nimin Khan Rampona khosa India mi somni facility hena privacy Bharatiya Saman choi moina ahlan chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani